Okay, isu abang ni hari ni dia punya WhatsApp stuck hang. Lepas tu macam biasalah kan datang sini kita punya sale after service tu dia beli dekat sini, mesti kita akan bantulah sampai selesai. Alhamdulillah daripada stuck WhatsApp tadi tu kita cuba sedaya upaya untuk backup dia punya data. So sekarang pun dah tak sangkut, data pun dah boleh backup semua, tapi agak makan masa lah. So nak minta abang ni bagi macam mana bang feedback. Okay. Terima kasih banyak Ashraf Hi-Tech sebab melayani perkara yang kecil-kecil ni tapi sangat membantu, sangat puas hati. Saya beli 2023, sekarang 2025 saya datang balik walaupun masalah bukan berkaitan dengan handphone sangat, lebih kepada X, WhatsApp, tapi Ashraf Hi-Tech tetap membantu. Saya memang recommend sangatlah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Okey bang, terima kasih banyak support bang